Sećemo dole na patos. More comfortable, try it out. Čekaj. Ovo je udobnije, možete da probate ako želite. So I choose the verse from the Bhagavad Gita. Izabrao sam jedan stih iz Bhagavad Gite za ovo večer. From the very heart of the Gita. To je iz samog srca Bhagavad Gite. Have one of you heard about Bhagavad Gita? Da li ste svi čuli za Bhagavad Gitu? Who not? Ko nije čuo za Bhagavad Gitu? You. Yes. That means it will be very surprising for you. To znači bit će puno iznenađenja za tebe. Bhagavat means the Supreme Lord. Bhagavat znači svevišnji Gospod. And Gita means the song. A Gita znači pesma. It's a very famous Vedic book. To je veoma poznata vedska knjiga. Who was spoken by the Supreme Personality of Godhead 5,000 years ago. I think he came as Krishna. I nju je izgovorila svevišnja božanska ličnost pre 5000 godina koja se pojavila kao Krishna. So Krishna is the speaker of the Bhagavad Gita. Krishna je govornik Bhagavad Gite. And it's a part of the Mahabharata. A Bhagavad Gita je deo Mahabharate. Bharata is the old name of India. Bharata je staro ime Indije. Bharat, even today. Čak i danas oni kažu Bharat. There's a Bharat party or political and many pious Hindus, they all know our country is Bharat. Postoji jedna čak politička partija koja se zove Bharat i svi pobožni Indusi kažu naša zemlja se zove Bharat. Bharat was a very ancient king, many tens and hundred thousands of years ago. Bharat je bio jedan drevni kralj koji je živeo pre više desetina hiljada godina. So the history of India is very long. Istorija Indije je jako duga. So, and Maha means the great. Maha znači veliki, so the great Bharata. Velika Bharata. So it is the historical book. To je istorijska knjiga. It gives the history about the whole world 5,000 years ago. Koja daje istoriju o svetu kakav je bio pre 5000 godina. And it was written down by incarnation of the Lord, Avatar, Veda Vyas. I tu knjigu je zapisala jedna osoba koja je inkarnacija svevišnjeg Gospoda i koja se zove Veda Vyas. So the Lord has many incarnations, avatars who come to the earth. Gospod ima puno inkarnacija, avatara koji silaze na zemlju. At different times. U različita vremena. Since time immemorial. Od pamti veka. So the avatar is coming. Avatari dolaze. Avatar means coming down. Avatar znači onaj koji silazi. It's not falling down, it's coming down. Ne onaj koji pada, već onaj koji silazi. That means he comes with a mission. To znači da dolazi sa misijom. And his mission is actually a very good message for the people. I ta njegova misija je zapravo jako dobra poruka za ljude. To give them the understanding or the reminder that God is existing. I onih podsjeća ih da Bog postoji. Because in the material world we have tendency to forget. Jer u materijalnom svetu imamo sklonost da zaboravljamo. We forget all the time. Da zaboravljamo sve što čujemo. Hardly we can remember what we did yesterday at the same time. Teško možemo da se setimo šta smo radili juče u ovo isto vrijeme. If you think about it, you have to maybe think a little while until you know what you did at this time. Morali bi malo da razmislimo dok se setimo šta smo juče radili baš u ovo vrijeme. What to speak 1 week ago. Šta da pričamo nedelju dana pre. Or 1 month ago. Ili pre mjesec dana. Or 1 year ago. Ili pre godinu dana. Of course, nowadays we have merciful Google. Naravno, danas imamo milostivi Google. They always send you a picture, reminders for maybe 10 years back. You've forgotten already what he sends you a picture. Yeah, you remember? On 19 January 2010, you were in that and that place, event. I onda Google nam šalje, sećaš se, 19. januara te i te godine bio si tu i tu, radio si to i to, pošalje nam neku fotografiju. Yeah, we have forgotten. To smo mi već zaboravili. But somewhere the memory is there and they send you sometimes.
Ali memorija negdje postoji i po neki put vam to pošalju. Of course, Google is not avatar. Naravno, Google nije avatar. It's a mundane creation. To je svetovno stvorenje. So the real avatar is godly, is coming down from the transcendental realm. Pravi avatar je božanski i on silazi odozgo iz transcendentalne prirode. To give us people who are actually his eternal part and parcels, as spirit souls. Da sretne ljude koji su njegovi večni delići i čestice, duhovne duše. Bring us the reminder, that we are spirit soul, that we are not this body. I donosi nam poruku da nas podsjeti da smo mi duhovne duše, da nismo ova materijalna and tijela. that we have an eternal identity. I da imamo svoj večni identitet. These bodily identities are temporary, as we all understand. Ovo telesno imenovanje je privremeno, kao što svi shvatamo. Because many people we knew that they are dead now. Jer mnogi ljude koje smo znali su mrtvi sada. From history books we understand so many historical persons, where are they now? Iz istorijskih knjiga čitamo toliko puno istorijskih osoba, ali gdje su one danas? We only find information about them in the history books. Nalazimo informaciju o njima samo u istorijskim knjigama. So it's a list of names. To je samo lista imena. There are many relatives we knew or we never knew and we know they're not here anymore. Svako od nas ima puno rođaka ili imao je puno rođaka za koje znamo da više nisu ovdje. In the same way we can understand one time also will be not here anymore. Na isti način možemo shvatiti da jednog dana ni ja više neću biti ovdje. Because we have a certain time limit in the material world, in a certain form of life. Jer imamo određeno vremensko ograničenje koje provodimo unutar jednog oblika života. Nothing is eternal. Ništa nije večno. So material world means everything is temporary, it's not eternal. Materijalni svijet znači da ništa nije večno, već da je sve privremeno. But there must be something that is eternal. Ali mora postojati nešto što je večno. Because that gives us a feeling within our heart, something is there, what is actually the life, the consciousness. Ali taj osjećaj postoji, da mora da postoji neki život, nešto iznutra, to što nam daje svesnost. And this consciousness is actually that what is alive. I ta svesnost je zapravo ono što je živo. And that consciousness is eternal. I ta svesnost je večna. It has no beginning and no end. Nema ni početka ni kraja. That's a definition of eternity. To je definicija večnosti. If you look in dictionary or in some information book, you can Google and what is meaning of eternal. Ako pogledate neki rečnik, neku knjigu ili na Google prođete, onda da potražite šta je značenje večnosti. Eternal means it has no beginning or no end. I naćete da je značenje da večnost znači ono što nema ni početka ni kraja. It is never created. Nikad nije stvoreno. That means something that is never created also will never die. To znači da ono što nikad nije ni stvoreno, nikad neće ni umreti. Only that what is created, that will grow up for some time, will become youth, then stay for some time, we have some offspring, we get old age and death. Jedino ono što je rođeno, ono će rasti, stvorit će neke potomke, ostaće neko vreme i na kraju će umreti. That means it dwindles, it will die. To znači da je to nešto treperavo, prolazno i da će umreti. That means that what seems to appear and dies is actually not the real life. It's only the facade. Ono što se čini da se pojavljuje, da se rađa i da umire, to zapravo nije pravo biće, to je samo fasada. Only like a dress. To nije pravi život, to je samo odeća. Or like a car. Ili kao automobil. There's a person who is sitting in the car, but the person in the car postoji osoba is not the car himself. Koja sedi u autu, ali ona nije auto. Maybe sometimes because he's so much proud on his car, he thinks I'm the car. Možda neki put kad čovjek postane ponosan na svoj auto, onda počne da misli, ja sam ovaj auto. The car is very prestigious for me. Ovo je veoma prestižan auto. So according to my car, I'm looking very important person, and if I have only a Yugo car, it seems to be I'm nothing. I onda pošto imam taj dobar auto, čini se da sam jako važna osoba. Ako imam samo nekog Jugića, onda sam beznačajan. But the car is car. Ali auto je auto. Ultimately you can have a Yugo car or a German car or an American car or an Indian car. Na kraju krajeva možda imate jugoslovenski auto, indijski auto, američki auto, nemački auto. I cannot say Swiss car because in Switzerland they don't make cars anymore. Ne mogu da kažem švajcarski auto, jer u Švajcarskoj više ne prave automobile. Of course there are also cars, but made from everywhere.
Naravno, postoje tamo auta, ali koja su napravljena negdje drugdje. But anyway, we are not this and that car. Ali naravno, mi nismo ovaj ili onaj It auto. means we are not Japanese, we are not German, we are not American, we are not Indian, we are not Yugoslavian. To znači da mi nismo ni Japanci, ni Amerikanci, ni Indijci, ni Nemci, ni Jugosloveni. This is a false identity. To je pogrešno I'm poistovećivanje. also not man and I'm not woman. Ja također nisam ni čovjek, ni žena. It's a big thing now, the topic today. You are man or you woman or something between. To je pitanje danas. Da li si ti muško, ili si žensko, ili si nešto između. In some countries it's even forbidden to give the child identity, your girl or your boy. U nekim zemljama je čak zabranjeno djetetu dati identifikaciju ti si muško ili žensko. Because the child has to find out himself what he is or she is. Jer djetetu treba dati slobodu da ono samo nađe šta je. So that means we all have to find out sooner or later what kind of wrong identity we have. To znači da pre ili kasnije svako od nas treba da pronaće koju vrstu pogrešnog identiteta ima. Because whatever identity you think what you are, I'm woman, I'm man, I'm neuter. To znači bilo koji identitet da mislite da imate. Ja sam muško, ja sam žensko ili nešto između, neutralno. I'm big, I'm chubby, I'm skinny. Velik, ja sam debel ili sam mršav. I'm big. Ja sam mali, ja sam veliki. It's all wrong identity. Sve su to lažna poistovećivanja. Because the soul, the spirit soul, duhovna in duša, Sanskrit atma, na sanskritu atma, has nothing to do with this body. nema ništa zajedničko s ovim Because telom. that body has a beginning and an end. Jer ovo telo ima početak i kraj. But the Bhagavad Gita deals with the eternity. Ali Bhagavad Gita se bavi večnošću. It speaks about the eternal spirit soul. I govori o večnoj duhovnoj duši. To give us all understanding and the message that we are eternal, don't fear. Da bi nam dala to razumevanje da smo večni i nemojte se plašiti. Because many people when they hear eternal, I'm eternal, then they think, what I will do eternally. I onda neki ljudi kad čuju pa ja sam večan, šta ću da radim to večno? Because even in this life I don't know after 80, 90 or 100 years what I will do. Jer čak i u ovom životu, ako doživimo 80, 90 ili 100 godina, pa ni onda ne znam šta bih radio. Because we need engagement. Jer potrebno nam je angažovanje. But if I get old, we cannot engage so much anymore. Ako postanemo stari, više ne možemo da budemo tako angažovani. But the good message is we're never getting old. Ali dobra poruka je da nikad zapravo ne postajemo stari. Every one of us here in this room and everywhere in the world, although some are younger and some are older, we have the same age. Svi ovdje koji smo u ovoj sobi i svi ljudi zapravo na cijeloj planeti, koliko god da je ovo telo staro ili mlado, svi smo zapravo istog doba. So what is our age? Koje je to naše doba? Always young. Uvek mladi. Check in yourself. Probajte u sebi. How you feel inside. Kako se osjećate iznutra? Here we have some older people. How you feel? You feel yourself old? Ovdje imamo neke starije ljude. Kako se osjećate iznutra? Da li staro? You feel yourself same as your body? Da li se osjećate isto kao i vaše telo? Who can agree with that? Ko bi se složio sa tim? No, nobody. Niko? You have some young child, girl? Evo imamo tamo devojčicu koja cutka. What's your name? Helena, kako se zoveš? Helena. Helena, come here. Helena, dođi. Now you can be the center. Sada možda dođeš ovdje u centar. Now we all look at you. Sada ukreni se da te svi pogledaju. How old are you? Tell to the people. Kaži im koliko imaš godina. 5,5. 5,5. And how you feel inside of you? A kako se osjećaš unutar sebe? Same or younger? Jel se osjećaš da imaš 5,5 ili malo mlađe? Kako se osjećaš? Of course, you cannot say, because you always like to be older than you are, not? Zapravo to teško je da kažem. Volila bi da budeš malo starija nego što jesi, zar ne? A? That's our illusion, To je naša iluzija. Hey, old man and old women. Starac i starica. Just see, the girl wants to be old like we are. Samo pogledajte, devojčica želi da bude starija kao što smo mi. And what we want to be? A šta mi želimo da budemo? Younger. Mlađi. So you like to change with us? You can become old like me and I accept your youth.
Da li bi voljela Helena da postane stara kao duhovni učitelj, onda postane mlad kao ti? You agree? Jel bi se složila s tim? You would change? Jel bi se promijenila? Why not? A zašto ne bi? Because I have grey hair or not so much hair like you? Zato što imam toliko sede kose ili nemam baš toliko kose kao ti? Wrinkles in the skin? Imam malo neke bore po licu. Jel zato? Everything. Pogledajte. Very good. Veoma dobro. Helena, very good. Helena jako dobro. Bravo. You gave us a good lesson. Dala si nam jednu dobru lekciju. So, that means you see, they all want to grow up, you know, but they don't want to become old. Vidite, svako od nas želi da poraste, ali ne želi da ostane. And we're old people, you know, they want to become younger, but not too young, not like her again. Ali mi koji smo stari, htjeli bi da postanemo mladi, ali ne baš tako mladi kao ona. Just imagine, go to the same story, kindergarten. Samo pogledajte, ajde da se vratimo isto to doba. Zabavište, school, primary school, osnovna škola, learning all the numbers again, opet učimo and reading, sve brojeve, kako da čitamo, and the boring history, dosadnu istoriju, nobody is interested in it, koju zapravo nikog ne interesuje. all boring stuff here. Sve dosadne neke predmete. Because at least when I was in school, I thought, I hope I come soon out of it. Ja bar kad sam bio u školi, rekao sam joj, samo što pred izađemo I dalje. didn't like to go to school. Nisam baš volio da idem u Because školu. it was always very boring. Jer uvek je bilo jako. So we don't want to come back to the teenager time. Tako da ne želimo da se vratimo u tinejdžersko But doba. we all want to be young. Ali svi želimo da budemo And mladi. she also likes to be young, although more grown up. I ona također želi da bude mlada, iako malo starija. Also, okay. I to je također u redu. Because the eternal age of all of us is about 16-year-old. Jer večno doba svih nas je zapravo oko 16 godina. That's the ideal age, not To je idealno doba, 17, ne? huh? 16, 17. In German we had a song in my time. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume. U Njemačkoj kad se neko... With 17 you have dreams, all the trees are growing to the sky. Kaže, kad sam imao 17 godina, u Njemačkoj smo imali pesmu, kad budeš imao 17 godina, onda svo drveće ćeš vidjeti kako raste prema nebu. So then we all have still dreams. Jer svi smo još onda imali snove. So because it's normal, we like to have dreams, we want to have, we want to laugh and to be laughed. Jer to je prirodno, svako od nas želi da ima snove, svako od nas želi da voli i da bude voljen. So what keeps us fresh? What is the secret formula to keep us fresh and young? I šta je ono što nas čini svežim? Koja je to tajna formula koja nas čini svežim i mladim? Who knows the golden formula? Ko zna zlatnu formulu? Love. What you would say? Ljubav, Kristina. Christina? Christina, your name? What you would say? What Šta bi keeps ti you rekao? young and fresh? Šta te čini mladom i svežom? Ljubav. Love. Love. Very good. Bravo. You all agree with her? Da li se svi slažete sa Kristinom? Somebody not agreeing? Da li se neko ne slaže? What keeps you other fit? Šta vas druge čini ovako u fit, da ste dobri formi? War or fighting? Ratovi, borbe, Be angry? Joy. zadovoljstvo, Yeah, okay. zadovoljstvo, radost. Very good also. Veoma dobro, Klaudija. Sanskrit, you know the Sanskrit word for joy? Da li znaš, Klaudija, sanskritsku reč za joy? Za radost. Ananda. Ananda. You heard about? Da li si čula? Ananda. Opposite of Ananda is Nanda. Is Anda. Suprotno od Anande je Anda. Anda means misery, darkness. Anda znači beda i tama. But spiritual life or real life on the eternity is Ananda. Ali pravi život, večni život na nivou večnosti je Ananda. Ananda Maya Abhyasat. Ananda Maya is a Vedic aphorism. Abhyasat, to je vedski aforizam. Ananda Maya. Ananda Maya. Abhyasat. Abhyasat. The nature of the soul is to enjoy, to relish happiness. Priroda duše je da uživa i da iskušava sreću.
but can we always have happiness in this world? Ali da li uvek možemo da imamo sreću u ovome svetu? Every day, every moment? Da li svaki dan, svaki moment baš smo sretni? Da li smo svaki dan, svaki In moment? real life, we are always happy. We like to be, you know. But it's not Voleli bi always da like. budemo uvek srećni, ali nije baš Always uvek also tako. unhappiness, stress, Uvek dolaze anxiety. nesreće, stres, Ah. stres, That's, teskobe. that's natural. To je prirodno, But still we are going after happiness. ali još uvek tragamo za sreću. Therefore, I would like to be with our family member and enjoy with them. Zato bi želeli da Christmas budemo time, for example, sa svojom porodicom, da uživamo sa njom, na primjer za vrijeme praznika, Božića, birthdays, kad su rođendani, go to parties with our friends, da idemo na zabave, žurke sa našim go prijateljima, in some events, city event or da idemo country event. na neke gradske događaje ili negdje u prirodu. Gives us some joy, forgetfulness of all the stress and anxieties. To nam daje neku radost i da nam zaborav na sve stresove i teskobe. Watching our favorite sport clubs and sportsmen in the country. Gledamo svoje omiljene sportske klubove And if he wins, we become victorious. i kada oni pobede i mi postajemo Become very pobednici, joyful. postanemo jako If he radosni. loses or they lose, then we are devastated too. Ako ta osoba izgubi, sportista ili ceo tim, onda postanemo jako loši. So this is all mental concoction. Osjećamo se kao gubitnici. Međutim, sve su to umne izmišljotine. Actually, if your sport club is defeated, you're not defeated. Ako vaš sportski klub izgubi, vi niste izgubili, vi niste poraženi. So, but we feel miserable because we are of why? Because of identification. Ali osjećamo se bedno. Zbog čega? Zbog poistovećivanja. Because of identification with a certain body, with a certain club, with a certain nation, Zbog poistovećivanja sa određenim klubom, sa određenom nacijom, with a certain family, sa određenom porodicom, we become sometimes happy and sometimes distressed. postajemo ponekad sretni, a ponekad nesretni. So that's the natural plan of material life. I to je prirodni tok materijalnog života. Happiness and distress. Sreća i nesreća. Krishna tells in the Bhagavad Gita Krishna kaže u Bhagavad Giti that the material world is Dukalayam Shashvata. da je materijalni svet Dukalayama Shashvatama. It is temporary and miserable. Privremen je i pun beda. And it's not the eternal home of the soul. I nije večni dom duše. The eternal home of the soul is his relationship to the Supreme Lord. Večni život duše je u odnosu sa vrhunskom And dušom. to remind us about this relationship with the Lord frequently comes as avatar. I da bi nas podsjetio na taj večni odnos sa njim, Gospod često silazi kao avatar, Like Srila Vyasadeva, the compiler of the Mahabharata and the Vedic scriptures. kao Šila Vyasadev, koji je sastavljač Mahabharate i vedskih spisa. So he's the literary avatar to write the scriptures for us human beings that we can later on read. On je književni avatar i koji je sastavio spise za nas ljudska bića da bi kasnije mogli da čitamo. Previously there was no need of books. U ranijem dobima nije bilo potrebe za knjigama. Everything was taught or transmitted verbally from guru or teacher to disciple. Sve se prenosilo verbalnim putem sa duhovnog učitelja na učenika. But the sage Vyasadeva, Ali taj mudrac Vyasadev, he was a trikalagya, that means he knew the past, the present and the future. on je bio osoba koja je poznavala prošlost, sadašnjost i budućnost. He was a visionary. On je bio vizionar. So he knew, for him, there was no past, present and future because he was living in the reality, in the now. I za njega nije bilo prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pošto je on živeo u sadašnjem trenutku. For the sun, there's no darkness. Za sunce ne postoji tama. There's no sunrise and sunset. Za sunce ne postoji izlazak i zalazak. The sun is always the sun. Sunce je uvek sunce. So the sun is always aware about everything in the past, in the present and in the future. Sunce je uvek isto, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. So Srila Vyasadeva, the literary incarnation avatar of Vishnu or Krishna, Šila Vyasadev, književna inkarnacija ili avatar Višnua ili so Krišne. he came to give the people Veda. On je došao da bi ljudima podario Vedu. Veda means knowledge. Veda znači znanje. And the center of the Veda is understanding of our eternal relationship with the Lord. A centar Veda je razumevanje našeg večnog odnosa sa Gospodom. And give us understanding that we are eternal
I daje nam razumevanje da smo večni. and to become eternally happy and satisfied. I da bi postali večno srećni i zadovoljni. The living entity will become perfect if we have connection with that Supreme Lord. A živo biće postaje savršeno kada se poveže, kada razvije odnos sa svevišnjim Gospodom. That process is called yoga. I taj proces se zove yoga. Yoga is not just gymnastics. Yoga nije samo gimnastika. Yoga means linking up process with our original identity, our eternal home, the Supreme Personality of Godhead. Yoga znači povezati se sa našim večnim domom i sa večnom svevišnjom božanskom ličnošću. For that we need information. I za to nam je potrebna So informacija. we need knowledge. Potrebno nam je znanje. And that what the literary incarnation Vyasadeva has given us. Ono što nam je književna inkarnacija Vyasadev podario, And they compiled a book what everyone can read. on je sastavio knjige koje svako može da čita, Not only the intellectuals and the brahmanas, ne samo intelektualci ili brahmane, who everyone can read. svako može da čita. Young or old, woman or man, educated, not educated. Stari, mladi, muškarci, žene, obrazovani, neobrazovani. If you go to India, every person knows Mahabharata. Ako odete u Indiju, svaka osoba zna za Mahabharata. Every person knows Ramayana. Svaka osoba zna Ramayana. Because these two epics. Jer ta dva epa It's about the ancient history of the avatars of the Lord. su drevne istorije o avatarima Gospodina. Very famous in every town and village. A i oni su poznati u svakom gradu i selu. Because previously there were many, even now there are many sadhus, many sages. Jer čak i ranije postojalo je puno mudraca, puno svetih osoba. They have no home. Oni nisu imali dom. They're just traveling to different villages. Oni su samo putovali po različitim selima. Sometimes they live in a village. Ponekad su živeli u selu. Very senior, very old and very wise. Bili su jako stari, mudri, They're very deep. veoma They duboki. have a lot of knowledge. Imali su puno znanja. And then whenever such a sage comes to the village, I onda kad god bi takav mudrac došao u selo, all the people come together, gathering around him. svi ljudi bi došli u selo, skupili se oko njega. And then this old sage always telling all the people there, folklore songs and historical stories. I onda taj mudrac bi svim ljudima pričao o folkloru, o pesmama, o istorijskim pričama. And it is always a big event. I to je uvek bio veliki događaj. And the people, they gather together, young and old. I ljudi bi se skupili zajedno, stari i mladi, Literate and illiterate. pismeni, nepismeni. Because most of people are still illiterate in India. Naravno, danas još uvek većina ljudi u Indiji je nepismena. Even today, they cannot read. Čak i danas mnogi ne mogu da But čitaju. whenever they have opportunity to hear about Krishna Lila, Ali gde god imaju priliku da čuju o Krištinim or zabavama, about Ram Lila, ili o Rama Lili, or some stories about avatars, ili o nekim pričama o avatarima, either played on a stage or narrated by some sages, koje se ili izvode u vidu predstave na pozornici, ili sveci koji pričaju priče, then the people come together there. Onda bi se They ljudi- dress very beautifully, ljudi bi se skupili, jako bi se lepo especially obukli, women, nice saris and nice Posebno- ornaments and ointments. posebno žene, lepe sarije, lepe ukrase bi Whole stavili. family, everything very colorful. I cela porodica bi došla, svi bi bili jako They šareni, come together. svi bi došli It's a big zajedno. event, and they hear about very beautiful stories what they cannot hear and read in the TV and in the books. I to bi bio veliki događaj, čuli bi priče koje ne mogu da vide na televiziji ili da čuju preko radija, u novinama. So they become very enlivened, very inspired by this. I onda su these postali stories. jako oživljeni, jako inspirisani tim So predstavama i druženjima. Srila Vyasadeva, the literary incarnation, Šrila Vyasadev, književna inkarnacija, he was visionary. on je bio vizionar He could understand the people in the coming age, where we live nowadays. koji je mogao da shvati da ljudi u ovom nadolazećem dobu u kome mi živimo danas, This age is called Kali Yuga. ovo doba u kome živimo se zove Kali Yuga. Kali Yuga means the Iron Age. Kali Yuga znači gvozdeno doba.
If you speak about Iron Age, that means there was a Golden Age. Ako pričamo o gvozdenom dobu, to znači da je postojalo i zlatno doba. There was a Silver Age. There was different kinds of ages. Postojalo je i srebrno doba, postojale su razne vrste doba. So iron is a very less metal in comparison with gold. Gvožđe je niži materijal u poređenju sa zlatom. That means this age we live nowadays is very less quality in comparison with other ages. To znači da ovo doba u kome živimo danas je niže doba u odnosu na ranija doba u kojima smo živjeli. Of course, nowadays we are formed with people we get more intelligent. Naravno, mi mislimo da danas imamo više inteligencije, tako smo informisani. Right? We are more informed nowadays. Jel' tako? Čini se kao da smo više informisani At danas. least we think like that. Mi bar mislimo tako. And we are quite convinced, we are quite informed. I veoma smo ubeđeni u to da smo veoma dobro informisani. We are very intelligent, we went to school, we went to university, have profession, have career. Mislimo da smo jako inteligentni jer smo išli u školu, na fakultet, imamo dobru karijeru. But actually we still don't know who we are. Ali zapravo mi još uvijek ne znamo ko smo. I remember when I was a younger man, and I was one time in a restaurant, one girl came to me. Sjećam se jednom kad sam bio mladić, bio sam u jednom restoranu, jedna devojka mi je prišla. I grew up in hippie time, you know. Ja sam rastao tokom hippie doba, That znači. means in the 60s and 70s. To znači tokom 60-ih i 70-ih. So I would say everyone was a little freaky and esoteric. Svako je bio onako malo čudan i ezoteričan. So the girl comes to me and asked me who you are. Onda jedna devojka mi je prišla i pitala me, ko si ti? And I was quite, how to say, I thought, what kind of strange question. Ja sam mislio, kakvo je ovo čudno pitanje? My name is such and such. Moje ime je takvo i takvo. I'm from this town. Ja sam iz ovog grada. I have this and that profession. Ja sam ova ili ona profesija. Oh no, she wants to say, who are you? Ne. Who are you? Ona je žela da me pita, ko si ti? Oh, sorry, I cannot tell you. I told you that what I know. Izvini, više od ovog ne mogu da ti kažem, ja sam ti rekao ono što znam. So I was quite foolish. Bio sam dosta budal. Actually, this girl, I don't know her nowadays. We never met anymore. Zapravo ta devojka, koju nikad kasnije nisam sreo, She was actually my first guru. ona je zapravo bila moj prvi guru. The first one who gave me a hint, you know, actually, who are you? Prvi koji mi je dao nadovešte, čekaj, ko si ti? Actually, this question woke me up. I zapravo to pitanje me probudilo. Later on, I realized I'm quite foolish, you know, telling that I this and that. I kasnije sam shvatio da sam bio budala, da sam mislio da sam ovo ili ono. But I could not figure out what I actually really are. Ali nisam mogao zapravo da shvatim ko sam ja, šta sam ja. And I started also become a little curious some time later. I zapravo postao sam malo radoznaliji kasnije. I started to read Hindu books, Buddhistic books. Nekoliko godina posle počeo sam da čitam hindu knjige, budističke knjige, Christian books and hrišćanske, Western philosophers. knjige zapadnih filozofa. So I tried to find out something. I probao sam da nađem nešto. So in this way I came actually on Bhagavad Gita. I na taj način sam zapravo došao do Bhagavad That Gita. time Bhagavad Gita was very rare. It was not distributed like today by ISKCON, by Hare Krishna movement. U to vreme Bhagavad Gita nije bila tako poznata i nije bila tako deljena širom cijelog svijeta kao što danas radi ISKCON ili Hare Nowadays Krishna many pokret. people have already Bhagavad Gita. Danas već mnogi ljudi imaju Bhagavad That Gita. time Bhagavad Gita was rare. You can find a very little poetic book about Gita, so much big, you know, only the verses. U to vrijeme Bhagavad Gita je bila tako rijetka knjiga, mogli ste da je naćete samo na poetski način prevedeno i to samo ovako i samo stihovi prevedeni, tako tanka. From this book, you know, and also some other Hindu books and Buddhistic book, I could understand. I'm not this body. I od te tanke knjige i od nekih drugih budističkih knjiga ja sam mogao da shvatim da nisam ovo tijelo. I'm spirit soul. Da sam ja duhovna duša. And it is important that we don't work according to the body, we have to work according to the soul. I da sam shvatio sam da nije bitno toliko da delujemo u skladu sa ovim telom, već da delujemo u skladu sa dušom. To work and act in a certain on the
on the long-term happiness and success. Da radimo na jednom drugom nivou, a to je nivo koji će nam doneti sreću na jedan duži niz, na duže staze. Now we are very narrow-minded. We only work for the little now, where we live now. Trenutno smo malo onako uskogrudni, usko gledamo, samo je bitno tu i sad gdje smo trenutno. And then we die. I onda umremo In ignorance. u neznanju. And then what we know, what will be next life. I onda šta znamo uopšte, šta ćemo biti u sljedećem So životu. the scriptures that give us information about next life, who we are, A spisi nam daju informacije o sljedećem životu, ko smo mi. and how to act, that we can be life after life, and even in eternal life, achieve eternal life, to never take birth again in the material I world. spisi nam daju uputstvo kako da delujemo život za životom i kako da na kraju dostignemo večni život, da više ne moramo da se rađamo i umiramo. So, and in this way, I came actually also in contact with one record produced by George Harrison. I zapravo na taj način sam došao i sa jednom pločom koju je proizveo George Harrison. And there was the Hare Krishna mantra in it. I tamo je bila unutra i Hare Krishna I didn't mantra. know about mantra. Nisam znao puno o I mantri. didn't know about Hare Krishna. Nisam znao šta je to Hare Krishna. Not so much. I heard a little, but not much. Znao sam malo, ali ne puno. There was no books around at that time. Nisu bile knjige dostupne u to vrijeme. But I got this LP, Ali ja sam dobio tu LP, long play record. tu long play ploču. Nowadays it's called The Goddess of Fortune. Danas se to zove Boginja sreće. In that time the original title is Sri Radha Krishna Temple, London. Originalni naziv je bio Sri Radha Krishna Hram London. And because I was Beatles fan and George Harrison fan, so I bought this record. I zato što sam bio ljubitelj Beatlesa i Georgea Harrisona, kupio sam tu And ploču. I brought it home, and then I was listening, and then I was listening practically this record all the time. Donio sam tu ploču kući i praktično stalno sam je slušao. Then I also found the address. I tamo sam našao jednu adresu And in this way I came to the temple in Amsterdam. i na taj način sam došao do hrama u Amsterdamu. And there I became devotee. I tamo sam postao bakta. And from there I learned, the way of life, of how to follow sadhana and practice of devotional service in a daily manner. I tamo sam našao način i dobio sam informacije kako da praktikujem svakodnevni duhovni život. And I became introduced to Srila Prabhupada books. I onda sam došao u kontakt sa Srila Prabhupadovim To knjigama. Ishopanishad, to Bhagavad Gita, Ishopanishada, Bhagavad Srimad Gita, Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. And in this way, by these books, I found as a very great treasure. I onda sam našao da te knjige zapravo posjeduju ogromno blago. Knowledge is a treasure, Znanje je blago, but spiritual knowledge is it's a priceless treasure. a duhovno znanje je neprocenjivo blago. Because it gives us information about our eternal well-being. Jer nam daje informacije o našem večnom blagostanju. So when one takes up this process of chanting Hare Krishna, Kada osoba prihvati taj proces pevanja Hare Krishna, reading these books given by Srila Vyasadeva and his representative, His Kada- Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, kada čita te knjige koje nam je dao Srila Vyasadeva i njegova božanska milost, A.C. Bhaktivedanta Swami because Prabhupada. Vyasadeva he wrote down these books Naravno, This Vyasadeva je knowledge. zapisao te knjige, to for znanje, the people in this age. za ljude u ovom dobu. Because he saw people in this age have short life, Jer video da ljudi u ovom dobu imaju kratak they're život, quite foolish and less intelligent, da su veoma budalasti, manje inteligentni, because they identify themselves too much with the temporary body, that Yes. means less intelligent. jer se previše identifikuju s ovim materijalnim telom i to je znak manje inteligencije, niže They're inteligencije. irritated, Ljudi se lako uznemire u današnjem now dobu going always in wrong direction. i uvek negde ih život vodi u pogrešnom And smjeru. therefore they're always driven by their lusty desires and, Uvek and, ih- and desire and dreams. Uvek ih vuku požudne želje i snovi And in this way they don't become happy. i na taj način ljudi ne postaju They sretni. always become frustrated and defeated again and again. Uvek postaju frustrirani, pobeđeni iznova i iznova. Birth after birth, not only in this life. Rođenje za rođenjem, ne samo u ovom So životu. Srila Vyasadeva, like a sage, is very merciful.
A Šrila Vyasadev kao mudrac je veoma and he milostiv therefore gave us this literature, Bhagavad Gita, Mahabharata, Srimad i Bhagavatam. zbog toga nam je dao ovu literaturu, Bhagavad Gitu, Srimad So Bhagavatam. for us people that we can always read and drop in the daily medicine of nectar of immortality. Dao je to za nas ljude, da svaki dan možemo da uzimamo kapljicu po kapljicu tog nektara besmrtnosti koji je poput dobrog leka. Actually, daily hearing about Krishna and about devotion to him on the basis of Vedic literatures. Zapravo svakodnevno slušati o Krišni, o predanom služenju posvećenom njemu na osnovi vedske literature, chanting the holy name pevati sveta imena. is the best medicine, To je najbolji lek. not against diseases, I nije samo protiv bolesti, no, against the repetition of birth and death. već je i protiv ponavljanja rođenja i Because smrti. the biggest problem in life is not disease. Jer najveći problem u životu nije bolest. Biggest problem of life is not to earn more and more money Najveći problem u životu nije zgrnuti sve više i više para. or come out of debt Ili osloboditi se or smrti. to enjoy better or to marry and have children. Ili oženiti se dobro, imati puno The dece. biggest problem Najveći problem is to die je umreti. and the repetition of that I birth and ponavljanje, death. ponavljanje rođenja i And smrti. again go through the same history. I opet proći kroz istu Again istoriju. becoming a child. Opet postati dete. Again taking birth in the womb of mother. Opet se roditi u materici majke. Again become a child. Opet postati And dete. who knows, maybe not in Yugoslavia, Ko zna, možda se ne bi rodili u Jugoslaviji. maybe in Arabia, Možda kod Arapa, maybe in Israel, možda u maybe in Izraelu, Africa. možda u Africi. Who knows? Ko će to Somewhere da zna? we all have to take birth again. Svi moramo da se rodimo opet. Or maybe not even a human species of life. A možda to neće biti u ljudskom obliku Maybe života. also animal. Možemo biti Maybe a životinje, bird. možda ptica. You maybe think it's not possible. Možda mislimo pa to nije But I moguće. tell you a story. Ali ispričat ću vam priču. One time I was in Sankirtan in Zurich, Switzerland. Jednom sam prodavao knjige u Cirihu, u Švajcarskoj. And I went to offices in the center of Zurich. I otišao sam u kancelarije u sred Ciriha. And there was an office of how we say translating for different languages. I tamo je bio jedna kancelarija gdje su bili prevodioci za And razne they jezike. saw the name of it and said, "Oh, I know these people I onda sam vidio njihova imena. Čekaj, ja znam ove ljude. from my childhood. Znam ih iz detinjstva. I knew them. Znao sam ih. Oh, I thought I go to them. Idem kod njih. No, I went. Otišao sam. And I introduced myself, and they recognized me. Predstavio sam se, oni su me prepoznali. And then I told them how you're doing. I pitali su, kako si, šta radiš? And they asked me. Pitali su oni mene i I njih. told them, so I'm Hare Krishna, and I'm now distributing these books here. We I go rekao here sam, from offices to Evo, office. ja sam postao Hare Krishna, idem od kancelarije do kancelarije, prodajem ove knjige. These books are very interesting. They're about karma, reincarnation, yoga. Ove knjige su jako zanimljive, one su o karmi, reinkarnaciji, jogi. And then the wife or the wife of the husband, the both work there in that office. I onda They muž were i žena already quite older, over 60 in that time. su radili u Maybe jednoj 60, kancelariji. almost 65. Već su bili preko 60, možda oko 65 godina. Yes, I believe in that. I rekao su, da, ja verujem u to. Actually, I don't believe in that. It is like that. Zapravo rekao, ja ne verujem u to, to jeste tako. Because she told me, I also knew her daughter. Yeah. And she told me about her daughter. Aha, i ta žena mi je rekla o svojoj ćerci. I also knew her. Ja sam je također poznavao. And she told she, with her husband, they died in an airplane crash. I rekla je, moja ćerka i njen muž su poginuli u avionskoj nesreći. And they were flying to an island, I don't know, somewhere in Spain. Putovali su na neka ostrva negdje u Španiji, Ibiza, Tenerife. No, Tenerife, I think, something like that. They had a crash. I tamo se avion srušio i umrli And su. they had a vacation house there. I tamo su imali kuću za And odmor. then she told, since that time, I rekla je, od tog vremena, every day, same bird comes to our house. svaki dan ista ptica dolazi u našu kuću. Same bird. Ista ptica. All the time comes. Stalno dolazi. Soon after that. Ubrzo nakon The te lady, nesreće. she actually thought, this is my daughter.
I gospođa je rekla, to je zapravo moja My ćerka. daughter took birth she accepted that. She came as a bird. I ta žena je prihvatila to, razumela je da njena ćerka se rodila kao ptica. So the soul can take birth in any species. Tako da duša može biti rođena u bilo kom obliku. Because the soul is always the same. It's not a human soul and animal soul and bird soul. Jer duša je uvijek ista, nije da postoji ljudska duša, životinjska duša, ptičja Or a duša. fish soul or an insect soul. Ili duša od insekta. The soul is everywhere the same. Duša je uvijek ista. The size of the soul is a 10,000 part of the tip of a hair. Veličina duše je 10.000 veličina duše je 10.000 deo preseka vrha vlasi kose. It is antimaterial. Ona je antimaterijalna. It means it is spiritual. It is not a material element. To znači da je ona duhovna, da nije materijalna. Therefore the scientists they cannot find out with their instruments the size of the soul. Zato naučnici ne mogu svojim instrumentima pronaći koja je veličina But duše. the Vedic literature gives us information. The size of the soul is if you apart a tip of a hair in 100 pieces. Ali vedski spisi nam daju informaciju. Ako uzmete vlas kose i podelite je na 100 delova, And that again in 100 pieces. i onda svaki deo opet na 100 delova. That means a little hundredth part again in 100. To znači 100 deo opet na 100 delova. That's the size of the soul. To je veličina duše. So actually with microscope we could see.